Voini February ni somni pasari kumsang ni somni pali thole ni ani a inzavain chibaile vekule Myanmar chanchin thar lor khom United States Washington DC a chuan United Nations a Myanmar ayo nget u cho mu tun le NUG Minister Thenkhat u hitin lin ong le u mu zo u te chu Chin National Day voi somsari paruk na lomna hun manna antelani NUG Union Minister Dr. Jo Wai Su chuan junta sipai na hi tharum thona chi khat chawni thole nampum chunga tharum thona ni thua soi Yangon region a Hlayang Thayar township a chuan junta administration office le station te chu bommanga be anni Moon National Day voice somsari pasari na NUG chuan Moon National te chu sipai dictatorship dodal na revolution a namdang te ne na tho na thatak nei turin angena Federal Democratic Union in tluklan na ne na din ani theinan do sakna anthon bok NUG a Anti-Terrorism Committee chuan mipuite chu junta sipai na tho na hian antel ve tur ani lauti an soi Adin tiratanga kumthum chungin Mandalay PDF yan indawna lian voisom thum pasari indawna te na voisom nga pariat le khopoi mission zali somkwa pariat ane junta military service law pom ani nuwa chinstreta hakha a chuan passport deal tam tak anum to a thokan lak nei na tarlan dan chuan rang taka mu theina turin MMK maktadwai thum chuang an pe ka ngai to ani san thalai te chuan san sipai pol chak tak pani RCSS SSA le SSPP SSA te hian sipai dictatorship dolovin an sipai te anti chakmei chuan shan mi te tan hlok na engma thendon lawa EAO pani te chu revolution a thopui turin an ngen bok Southern San State Suibu Township a chuan Revolution Force te chuan Thilu Village khothlang lama Piusotri Camp pakhat chu an thunun ta ani Inma Bin Township a pathian ni khan Let's never get back in this revolution ti ming puin sipai dictatorship dodal na kongzo an huai hot Salinchi Township a chuan social group pakhatin kang me tuarte hena fried vermicelli an pe Mandalay region a Minsian Township a chuan Balu village a mun pathuma drone bomb manga be ani a chungzinga chuan ma hitei Piusotria tual chungrai to pakhat chene in potela thukan lang nei na tarlan dan chuan thile hliam an oma thizat le hliam zate ro an tar lang lo Southern San State Hupu Township le Seaside Township te chuan pathian ni khan junta armed force te chuan ral thuam lian tak tak an kapa airstrike an nei bok ni in pa u National Liberation Army chuan an soi Kachin State Mitsina Township Inrini Khan hisin bubula in budauna na sataka oma Kachin Independence Army le antho puiten junta army kalaya 141 an day Current National Union KNU Nuaya Kothule Administrative Area a Nonglebin District a chuan in somthum palia kanga indang pangale monastery pakhachu junta in drone le mortaran ka wangina chia ani thokan lak nei na tarlan danin RCSS chair chuan ramdang mi pakhatin chemical element uranium leitura o farasiam ni in asoi junta thupek angin Myanmar passport deal to te chuan immigration department a ID register anlantir turani PDF member pani anung chunga halhlum ani nuwa junta sipai te hlau thong chuan Gango Township Piusotri ko pasari chu silai zanga in an thuam chak Junta Central Bank soidan chuan rampon lamakal turtitan license banka money changera ramdang poisa claim te hral ani junta propaganda shwai tu zo min tun chuan tharum manga sipai laklu chungchanga thuthang a omfawa fiam tholim om takmai ni thua soi Junta Minister U Ang Nai U Chu Yangona Thilawa Special Economic Zone a oma One Stop Service Center na thodana enfia kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni palichunga state regional billiards in the siagna khan sipai junta member te antel rampuma thalai te an bonus salhea tharum thona manga laklu annia ma se junta propaganda shwai tu chuan dot soin anu izatani aki dangin soila sipai junta member zongjong hi midot thei anne
resistance group ho soidanin pathiani khan mandalai le bagua junta sipai hovin Naupang pani anthat wetlet information network atanga kansia danin pathiani khan mandalai singu township a wire to khwa junta hovin 81mm le 120mm manga kumsom palimi mi Naupang thi in mi panga an hliam chumini tho chuan bagua suichin township a chaumathu khwa mi Naupang kumkomi chu junta hovin 120mm artillery selin an ka phlumti current national union in an soi junta sipaite nun rondan hi chu arap thlakani Naupang po lainat na tillovin an thatmia zel mayani ethnic army ten pathiania an soidanin inrini khan Rakhai state Rambia troops ten an mani puitura helicopter an ko chu Arakan army hovin anti chiat sakvek junta sipai za somni zinga achanwi aitam ten an thata anral thuam nei te an lak sak bok Arakan army chuan an ruang char khomin regime an be zui zel tur thu an soye junta le Arakan army te hi Rambia December atang khananin do chana Rambi mi puitam zok chu regime ho hlawin an pem vekani lem chan thia min online apol ten poi soilo thata khwate an hala sakho byang na munte anti chiat lain junta ho to pa min online aswan inrini khan 75 annual corps of military engineers day ni pidoa military engineer te malak na afak chiama junta ho to pa hian a core member te chu ni pidoa kolozal Mari Vijaya Buddha limle abyak na mun andin sa kawangin afaka milim chu sumse na ho takani min online nan Myanmar Buddhism veng him angalan aduwang mayani Chin National Defense Force Deputy Chief of Staff Salai David Nang Thangle abadigat pathum te chu junta howin February ni somni pathum khan sagaina Kali Township anthat Salai David Nong Thang Joshua tia ko ni bok chu a bodyguard mi pa panhile meichia pakhat nen tha anni ti ethnic armed group spokesperson chuana soye Chin spokesperson soidanin Salai David Nong Thang chu Chin beisa afan kwalain tu tenemo regime troops ne na anhe kani ome Salai David Nang chu kumsom thumpali mi ni in a bodyguard te chu kumsom pakumi Salai Amos Van Neilian kumsom ni palimi Julie Suinei Kimle kumsomni pani mi Salai Mangpu te anne anruang hi junta sipaiten anla a zona thlak pasal thawai sente kan uin zana chibai kan buk takmeu chewa lalpan in phuba chulamol te se Hupu Township chaklama chuan Military Council Colonel Panile General Pathum Tiamin Ruang som paruk char ane Pao National Liberation Army PNLA ten security lam anbuai puimeka Pathiani Khan Military Council sipaiten Hupu Township chaklam anbeya Military Council ten North Army PNLA andawa Colonel Panile General Pathum anchanani Military hautu ten ramdin mun an ngai saklawa an ngai puimo heklaw an lok na tur chawa masial mayan niti in PNLA spokesperson Khunraiyan an asoye PNLA ten silai mutechi sompanga drone pakhat pistol pakhat le silai mu dang tamtak an mantho an soibok Military Councilin Moon Sansui tagun milima ral thuam thachi anda a nilengin minal tongle liu tuk khwa anbeya PNLA soidan in ina chenuala komite an mang ang hle ani Pathiani Khan Military Council chuan pin gas station voisoman kapa Military Council sipaiten an military rorel natan an nunna an pezela PNLA chuan ngun taka in ngai to a thutlok na siam turin mitin te acha ani Development versus Forest Law Forest Clearance kan lepe chuak them lalnun moya pachuaw tunai kan rama chai hlo tak chu Mizoram masona na thona le Forest Law in subwai thin hi ani ome masona na han thoa project lian han kalpui don hi chuan dan zom tura nuala chungzinga langsar tak pakha chu Forest Conservation Act 1980 FC Act 1980 kanti te Environment Protection Act 1986 kanti te heni hengdan nuaya hian Forest Clearance FC le Environmental Clearance EC pek chwa chinani tuna ero FC Act 1980 nuaya pek chwa bik Forest Clearance hi han thur bingila FC wanga project malak na khailak le stay ngai hial te po kan lo tong nual to a
National Green Tribunal a po Mizoram State a forest issue hi an lo chei ve zak zak to thin tunaya forest clearance pek chhuana tana kan dan tran chan ber FC Act 1982 siam that amend ni in Forest Conservation Amendment Act 2023 FCAA 2023 chu Parliament in an lo pass ta a December ni khat kumsang ni somni pathuma tangkhan mantran alo ni ta ni FC Act 1980 hi amendment ming puchung si in a principle le objective hlawh ani to a ani nataka chuan dan thar pass ang ani maya Supreme Court a environmental lawyer lar tak tak te chuan dan thar new legislation anti hial zokani ti chuan danina akentel guidelines rule Forest Conservation Amendment Rules 2023 po duang chuakin 29 November kumsang ri somni pathum khan gazette notification chua ani to bokani FCAA 2023 kan state a kan enforce them FCAA 2023 pass ani ma Forest Conservation Amendment Bill 2023 FCA Bill 2023 ani lai khan kan sarkar le kan NGO ten kan dulo wangin kan dulo na thu hi denis somni pakhat thlasom kumsang ni somni pakhat le niruk tharuk kumsang ni somni pathum khan Joint Parliament Committee JPC ne na voini ngot kan zukhen to ani kha amai ro chu Parliament House pani Lok Sabha le Rajya Sabha a pass ni in President of India chuan okas ni le kumsang ni somni pathuma pompuina apek nuwa dan puitling alo ni ta ni ti chuan kan dulo chunga FCAA kumsang ni somni pathum chon pasta ka chuan India dan pui article zathum somsari pakhat na ji na in special provision min pe kakin Mizoram Legislative Assembly chuan ogas ni somni pani kumsang ni somni pathum khan kan adopt dulo na chu official resolution mangin kan lo pass to a hetiang ani chuan hedan FCAA 2023 hi kan state a applicable enforceable don lo ti na ni hemi ma hian article zathum somsari pakhat na ji na mang hian Indian Forest Act 1927 siam thatum na po kan lo nol to a he article mangve kyan kumsang ni pakwa khan scheduled tribe and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006 kan adopt ani amai ro chu kan social practice tan le kan namtan him lawa kan ngai wangin kan special provision mangve kyan kan dan adopt to hi Mizoram Legislative Assembly chuan ni som pakwa tha som pakhat kumsang ni som pakwa khan nu kirle in kan adopt chunzom talawani kan Legislative Assembly in adopt lo dan FCAA 2023 hi kan manglui donem kan manglui thireng emti chu ngai to pe ti tani se FCAA 2023 kan adopt si lo chuan forest clearance hi FCAA 2023 kan adopt si lo chuan khoidana changin nge forest clearance FC hi kan pek chhuata kang ti hi ngai to ngai ta ni Danlui FC Act 1980 amended nito in a provision le objective ti danglamani to a amendment nolin a principal act chau kan adopt theilawa FCAA 2023 kan adopt dulo ni chuan Forest Conservation Amendment Rules 2023 po kan mangve theilo ti na ni Forest Conservation Amendment Rules 2023 noya hian forest clearance FC pek chhuana dan billu ani a amai ro chu kan soito angin he FCAA 2023 hi kan Legislative Assembly in apom miaw lo wangin le kan state a kan enforce ve si lo wangin tun transition period a hian kan mang theilo ti na ni Goda Varman case restriction Supreme Court in tungding le ma se FCAA 2023 noya section 1A da lu thar ani atangin recorded forest area chinchiang takin anlo shilfia ngala hemi wanghian Goda Varman case po adang pingta ti po kan chethia mo me FCAA 2023 chu Supreme Court a Indian Forest Service retired mi som pathum te chuan paithale turin PIL the lutin an khingle meka heta hian Goda Varman case sungchang po hi an lo chai chhonga lani PIL case detail writ petition civil number 1164 of 2023 Ashok Kumar Sharma IFS retired and V Union of India
tichuan he case kalzelin date ni som pakwa thlani kumsang ni somni pali khan Supreme Court chuan interim order chhuata a heta hian Goda Varman case a forest definition angkhan lakal tlang pui turani ti rualin rules som paruko forest conservation amendment rules 2023 aphu tangin kumkhat chungin expert committee ten consolidated recorded forest area pe fil victorin order chhuani TN Goda Varman case kanla tranchan theyem Goda Varman case Forest Conservation Act 1980 be chanalo piang chuak tila kan soi swal om love forest clearance pek chhuana tana case tranchan berani Goda Varman case le FCA ki kalkoptlat lakran theiloni a FCAA 2023 le a principal act FC Act 1980 Sanraksan Ivam Samvardan Adiniam 1980 kan lo adopt lo chuan Goda Varman case po kan batan chan thei chuang lo ti na ni Goda Varman case chu Supreme Court in interim order chwa in tungning ma se FCAA 2023 kan adopt miaw lo wangin kan tan zia nei thei ri lo ti na ni amai ro chu rule 16 of FCA rules 2023 na phodang chu kum khat chung lo in ching fel veka expert committee te kan dina consolidated record buat sei fil vectora ma kan lak ve nga yang forest land le revenue land in subwai le in thwana sa overlapping lutuk chin fel hi kan ti ma sak turani forest ram le mimal ram in thwana sal tukte kan chin fel nuwa FCAA 2023 po hi film khur taka zir chiana nei nuwa kan adople adoplo tur chungchang po kan ngai to le theitura ngai taila chin fel nga ya watam don em tuna kan din muna hian kan reserve forest area dan lawalwa le man encroachment hi anasalhia nikum ni somni pasari thanga kumsang ni somni pathum wanglai ni chanchin buchwa ka chuan reserve forest hwam chunga revenue department VC pass le pass dang pek chwa ram pass sangthum zakwa somkwa pani om thutar langa wanglai ni hian RTI zo na chana chu me ni somthum bakhat kumsang ni somni pathum isua lotar lang le in heta hian reserve forest hwam chunga revenue department in ram apek chwa hi sangkha zathum somthum panga a om tling to nia tarlan ani le boka heti lai hian wanglai ni chanchin bu det ni somthum pakhat thlanga kumsang ni somni pathuma kan mu angin revenue department lam chuan reserve forest area hwam chunga rampas kan pe chuak lo anti ve thung heta tang ringot po hian kan forest ram chinte revenue ram chinte settlement area chinte hi chinfil angai takze to ti kan che thia mo me state kan ni male nuwa po kan reserve forest area huam chunga rampek chwa tamzia kan muthia mai ome kan sarkar kalta ten chinfilan tumngai lo hi tona kan sarkar thartan po hian phuri tak ani to lai kara thei top chu a chinfil dang kong da phi chu a hun to tak zetani ton laya kan ram project lian then khat tho theilo ani na chante hi kanin thla da kong chu ave kani overlapping le encroachment case kan chinfil lo chuan mason na tho konga kan la boy don chauti hi zol nei thuanga puan lok kher angai om love Mizoram sarkar hian zonga twar ai kan twar thei reserve area huam chunga revenue department in rampas apek chwania soite hi cancel sak anni lawemo kotin anram hi dan lawa pektia anoi bo saksi lo chuan article zathum A of Indian Constitution in aveng him tlati hi kan chia ta thome ram nei to te hian unconstitutional right veng him turin theito pan chwana konga hian Mizoram sarkar laka anlo ruan theireng ti hi kan chia thia mangai kan forest ramchin demarcation area te hi kan finfia theni lo chuan kot twala mual photur chu sarkar ani tuirial haidel project atanga sarkar che swalna kan lo ton to atang po khan kan forest land chin le revenue land chin te hi kan chin filanga izia kan sia thiamangai nipco in forest clearance atan sum tam tak compensatory afforestation le net present value atan an pek line khami item khamizoram sarkar laka ram nei to ten compensation interest nen an lo claim net ve chatani kha hetiang double payment pumpel tum project implementing agency te hi kan la tong chho fo lawang ti hi soi theilo ngun taka ngai to anga ye kempa fan te hi kan mang tangkai rengem central sarkar in FCAA 2023 an lo duan chwa chanjinga Goda Varman case te notice te national highway project Mortin akal puite chu kan thei maya heavy phena in thupril tak national paper te poina anlo tarlan fo chu compensatory afforestation fund
kampa manlawa omnge nguk thin hi ni India Today isu det ni somthum pakhat thlathum kumsang ni somni pathuma tarlan danin kumnga kakal ta chunga ta na kempa fantling khom hi khorsinga sang khat jasari somruk pariat point pasari paruk atangin khorsing khat sangria zaruk somni pali chu state utia moyef ncc in apek chua thu tarlanani 50% item dai man lawin a umti nani kempa fan omzia chu development project a forest ramti chat IOR ram ngodang compensatory afforestation land din na turatana project na thoktu ten forest department ne na sum an chun no tling khom hi ni hetiang hi kempa fan kan ti chuni a hetianga ram ngodang wasiam le na tur sum hi sarkar lai puya man lawin atling khom nem ta emema forest ram ti chat compensate na hi ani turangin akal lo na sa ti hi an thulai mu pakhatani Mizorama hian engtiang takin nge kan lo man thin ti te po hi ngai to chiana nga ya kan mang tangkai rengem film khur taka ngai to a tonai tangkai hian kan mang them ti te po kan ngai to angai o me environment and forest ngai poimo ni la hian development kong lo dan bur na tur ani lo ti shiat a tha o me sustainable development a thlen theina turin kan forest law Forest Conservation Act 1980 te Environment Protection 1986 te alo piang chhuakani kan recorded forest area te hi chiang taka boundary and demarcation area te kan ti fela overlapping case le encroachment case te kan chin fel lo chuan kan ram chunga development infrastructure local zel tura har satna kan la tok don chawani chuwangin kumrei tak sarkar kalta ten an lo chin fel du lo le an lo en liam mai hi atak ram ma chona kan chin fela hun to tak zetani khati zong khatun chumata na kan han ti chwale thei ti chuni e